Da kajing ang nuot bunweng no ya kajing ki chongkin nong tre GVK EMRI 108 kibodan hapo kalama Meghalaya EMRI Workers Union kibalaya chakmat manta kabalane CTO lenter tam bandawa nak sarkar bakam dei banapteng shu ka kontrak bat kani ka company GVK EMRI u ameli kamaulai ulabu kajing tu yu mutrang ba bat kumjuru yu menteri katanan ka koi kakhia pankot no iki syakami chingakran Kinong tre jong 108 GVK EMRI mangikhat Kabangadon nakaling jong aban kentu ya worship minister barkumju yo health minister teskom ha ban nakaling jong ki ken khot no ban kren ya ban sujibut bat kinong tre jong 108 tapi kumbakal long matal da nakaling jong ini kinong tre jong 108 kidang ya beteng ya kanika jengki tika sko ban nakaling jong aro ha kabade bat ka bakini kinong tre jong 108 Bagi 108 ban kumjud, 108 ngas kuman kentu menta Worship Minister baru Health Minister. So bahada ka long bala menta ban khot ekran niki, namar da kaji ekran, da kaji gendu, da kaji syam, ban da kaji syonglang baru arliang. Scam gila ban find out yang menta ya ka solution. Dia ka juga por ngap so thu bahan da kaliang jo sarkar. Kinong tre jo 108 kilong tre ki ba don kam hadu kata-kata. Namar nakaliang jo ki at a time of emergency. Kamot nakaliang jo ki hi kamot ki ai ka service ko ha batam ko ha nakabanta jo ki bapang bastom. Bal hakin gas ngim kumangal i mata hapo jo pathai bero ko India. Padagala ngila i mata ya ka jingkiu mata jong covid. Demi mla bantip ke banja de ka jingker pat nakaliang jo nga. Ko bagi nong tre jong won ki dong tre ki badon kam hadu kata-kata borok ki badon kam health department ka to magibere education don kam ke won ki long badon kam hadu kata-kata bat ngi scam hagen ni menta ka ban nagaleng jonga kum ifat jong mulai ngi yo komplain yo pun kini pa ba kila phone changai yong pen idon kam kirki bagende spogoti idon kam kirki ban ra ki bayam sam sostan idon kam kirki ban stain ndai abangi phone ni ko won ngi yo Piso tu ang ni kani problem. Dato na kailangan juga yang arrange ke ambulans. Dari ambulans pada kamla ya kaman pej ya borok ke kamla man tike ya ka jinun kam jong patient. Namar haka kali jong juit kalong borkot ki equipment la don kala ban ai ka tremen biang. Dia ka jingger pat na kailangan jonga. Kaman na kailangan jonga nga ba piso tu ngi kani ka ego problem. Kani ka jing alanim kani ka jing snow jing kani ego problem ngidin. Ngidin ban bu aside Pakautan kami kalau bangin khot ya keren karang ban kebon jut edo kini kentrei no ka kamu jam pan scam ke jinge ke mamaki ki bu ka jinge mamaki ki bu kalau scam karam don kar kompis tu na kali jinge kan don jinge namba ka soha jakaba ha jaka bangin ai meta company ne maki ka on mar ba ka pisa bagi nokte wujud kiyo meta na kiyo na ti jong company ka pisa ka ring sarkar Kasorka company ka long tang nong sam ta long tang manager ban sam yakin pisah tiga iga jingi mata IT no ma kalang sarkar penyan kam mana kalang jikin hun ba pisu ang ni don kam ya ka security jong staff kala ban long dan kalang jong sarkar simti no ikani apni hi ya kan management ha ka pri